zagađenje, visoke temperature, ugroženost biodiverziteta, stres. Ovo su samo neki od problema klimatskih promjena. Trenutno u gradovima živi više od polovine svetske populacije, a po nekim istraživanjima do 2050. godine taj broj će se popeti na 2/3. Porast populacije u gradovima dovodi do manjka zelenih površina. Iako su biljke svuda oko nas, često zanemarujemo njihov veliki značaj. Sadnjom biljaka možemo popraviti kvalitet života u gradovima. Pored toga što je temperatura niža u hladu krošnje nego iznad asfalta, biljke su tu i da nam pomognu u zaštiti od poplava, povećanju raspoloživosti hrane, povećanju urbanog biodiverziteta, ali i u očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja. Zbog toga, inicijativa Svesni prirode želi da osvesti mlade o značaju biljaka za urbane sredine. U aprilu ove godine organizovali smo akciju sadnje začinskog bilja u Beogradskom studentskom domu Studentski grad. Zajedno sa drugim studentima i studentkinjama napravili smo baštu koja se nalazi pored menze. Zaposleni u menzi moći će da koriste različito začinsko bilje u pripremanju obroka za žitelje ovog doma. Jedan od načina da se uspešno borimo protiv klimatskih promjena jeste poznavanje naših prava i obaveza. Vrlo je bitno da znamo kome možemo da se obratimo za pomoć ukoliko primetimo neku nepravilnost u vidu ekološke štete. Takođe, važno je da znamo kako da zaštitimo naša prava ukoliko se dogodi da nam je ugroženo ili ograničeno pravo na zdravu životnu sredinu. Naša inicijativa je razvila ovo pitanje kroz edukativnu radionicu Svesni prirode u svom odeljku Eko pravo, moje pravo. Radionica je prvi put realizovana u prostorijama Kuće ljudskih prava u saradnji sa građanskim inicijativama. Imala je za cilj osvešćivanje i informisanje mladih o načinima borbe protiv klimatskih promjena, stavljajući akcenat na ponašanje pojedinca. Zaključujemo, pojedinac može biti ekološki osvešćen kako uzgajanjem biljaka, tako i poznavanjem prava. Na kraju krajeva, planeta nije samo naš dom, već je dom i milionima drugih vrsta živih organizama. Naša vrsta je dovela do problema i na nama je da pronađemo rešenje.